Hurmatlı televizyoncular, sizin nazarınızda Şok Fakt programması. Jana Osmangan, Janda Altınbek, Jana Kelsinbek деген балбандар турат. Силер эмне деп айта аласыңар? Biz өткөндө чыкканда башкачасын ойгонбуз. Мында атайын элге да кичине жаңылык болсун деп машина менен келдик да. Sizge sötkücü nerse bu Жашнакай таланттары тартылган номер 2 бөлүктөн турат. Birinci bölügü tağılı uşul 600. studiyada bolot. Hazır bağınar özüңөр köö olosуңар. Бүгүн силерге bizge emne көрсөтөсүңөр. Келсинбек болсо машинени тиш менен сүйүп чат, мен болсо үстүмө машинени өткөзөм, тактайды коюп. Эли. Көрсөтүңүз. Анасы музыка бар болсо, музыка менен колдоп койгула. Hazır barısı жүрөк түшүрткөн номерлерди көрсөтөт. Hazır. Sen ana karmaysınlar. Şu, karı beyakta karmağıla. Benim jardam gerek mi? Sen ana karmağıla mı olur? Vereyim sen sakına ne var getirsen. Başka ana karmağıla. Başka Bak. Bekle. Ocağa. Buraya saklasın. Yardım bir bol tez. Kabeldir tırtıklar. Ya al kaç aldın? At. Hayke, ağırlı özetli kallaç. Kolçalarını vurdular, kolçalar. Kolçalar. Maşının içinde degen 1, 2, 3, 4 жарым kişi oturat. Bu Жашнакай баласы болот экен. Hurmatlı televizyoncular, hazır olsa degen sayası. Dağı bir kız oturdu artıkla. Bir şey deyip öyle bana çek var. Görse day bana tosma kameranı. Altınbek, daha bir kız otur deyip koy öyle mi onu otasın? Söyle otur, düşündür otur, ayt otur. Bana zaklap dem algıla, hurmatlı konkursantlar, hurmatlı televizyoncular. Номердің комбинациясы, hazır biz maşinayla terelip keteriz. Bizde sotta oluyor ama. Görset. Maşını jaktaç, maşını jakta kuratına çek. İşteki olmasa satılmayısın. Молодцы, sen kol kaptırasın ağzını bütkölen yeni. Молодец. Karagla bot şunday kadırdı karmayı. Bot şunday kadırdı. Bütün молодец şunday. Hurmatlı televizyoncular. Güngörde usul номерді қайталап алғыла. Тақтыр қайталап алғыла. Құдай сақтасын. Тақал қол. Koldu verek mi? Bana geldi. Görgüsme. Arman ne sanırım? Hareketler.
Bari yaxshimi? Yaxshi, bari yaxshi. Hurmatli jo'lago'rchi, o'yinlarda ushbu nomerda qaytala olmaysiz qachon. Qanday bo'lsa дағы, bari yaxshi. Hozir studiyaga o'tamiz, studiyaga. Hozir studiyaga o'tamiz. Oltin mevga ekan normalni. Bari yaxshi, qo'l chavolar bilan дағы. Vai, sappo. Poi a te. Sen maşının döngülüklerinde yiyip koysan bulup durmayı be. Sizlerge görünmen yok, bir yaktan bana görün turat. Kurdan tişledi. Kurdan tişleyip götürüp atar. Tişimeden götürüp atar. Kurdan tişleyip götürdü. Kolun olsa gördüler. Kolun tegizgende yok. Gelsinbek, Gelsinbek menen Altınbek. Azamat sıkır jigitler. Bar bolgula jigitler. Hurmatlı. Kalsınlar. Siz sizlerde. Бұл түріктер абдан эле коркунучтуу десем болот, бирок жигиттер азаматсыңар, өзүңөр ишенип, өзүңөрдүн күчүңөргө ишенип, түрүктөрдү көрсөтүп, бул жерде отурган көптөгөн элди абдан кубаттадыңар. Бирок бир жагынан биз коркуп кеттик, жанагындай машина төйлөп өткөндөн кийин Алтынбек менен абдан корктум. Не болып кетишин билбей калдык да, биз дагы эмне болуп кетти деп коркутурдуң да бизди баарыбызды. Антип коркутпа экинчи. Ар дайым ден соолугуң чың болсун. Сиздерди өтсү деп айтам. Колчоолор. Курман кызы, эми Алтынбекти илгертен бери тааныйбыз, себептеги мунун түп улуп бир улуу айтат, батарейкасы бүтүп атат окшойт. Алтынбек Азамат, баракелди, бар бол, ушул жолу менен ак жол. Баракелди, баракелди. Азамат, бар болгула, баракелди. Өттүн. Өттүңөр. Рахмат, ушундай балбан жигиттерибизге мен чоң ырашык билдирип, экинчи студияга узатып коеюн. Тиякта силерди чыдамсыздык менен бакыт күтүп атат. Келен туруш. Arkadaşlar basmar da kişine, geneldirek. Böyle olduğumuzda, görse kızıklarının bari astıda, bizge daima göz salı otururlar, kulak duruyor otururlar. Anda mesela ben az bir yakın şakırıp koydular, uşul çıkarmaçılık top var, şunlar uyuşturup cesavatkan top var. Anda mesela uşul barakelde Berils'nin başka redaktörü, prodüseri, Elvira Tezekbayev'ın bir yakın şakırıp koyacağım.
көрүүчүлөр, урматтуу мүмкүн кеченин меймандары, мына ушул сиздердин алдыңыздарда 100 кишинин ишинен жеңип чыккандар. Сиздерге